eminyeeto twine kumanya konka nabwe ntakagire kunyiga munonga eminyeeto nyenda ngambe na abebembezi bitu abebembezi bitu bakorise munonga eminyeeto omukora violence akavuyo tubabahereza chance kubashobora wenkiwo nko iwe oriyo naza kwesimba onka MP abuncho takwasa kuhabura umwana ukajya uti nagira nti nikaha na friction cyo kugira ngo nayemera nabanyicirizamo konkiwe noza kumweta umuheyo za mitwari 10 iroko za social media uzumere nanka iroko nyiciro muze wananka na supporting opponent wanje muhendenje mutemente wakireba omwago kugira ngo obasitamise obegese obiguramisho aho kuba Uganda yite yo kurebera igenda emirimo ya office yo necendera aho kwanoza kushanga umuntu ariyo mu office aine myaka 5 ariyo nacupura hariya kugira ngo ayongezeyo abe yisyakaga nkagumemo kashi hatoboreza kuzo kufuna umurimo go kuzo mu office ejo uri abantu yenganaki wakireba so reka tufune akakiri aha cyaro cyanya hayiraho kuwerdinga hari workshop kugira ngo ze kuziba apuru rabaho mwe burse konka shibori journal korota karabe hands on skills niye mirumeriyo neretera intaskeri genda talent tera matafari kusiya makara ushango wanyumene famu erumwe biti konka to kwasa kumangu wachitemo kajuroti no wasa kusiya makara ohekutia nukwa kubenku okugenduka ukarondenku ukazipanga ukaziguza ukinga imboga ukinga ibindi bintu gumiza mu kugambira ati ecurungi noreba ito youth twijire omurembe obuturho twashanga at least twine platform nyingi ezo twakwasa kwesa kwe marketinga utatira sente nyingi atumuntu nazaho aza TikTok anyimirwa video kusheka atakumango ariyo nashekera akiyatekayo ariyo nakora sente wakugira muri yebyo wakataho ariyo nakora sente ariyo nakora sente ko akare wakashemeza wakasinicana nakana ngo asheke oriyo no promoting oriyo ndije konka ko wakugize oti nanye natanka akadara kenyanya wakatecha n'ukasheshe wateka ya status ninga TikTok tenyanya wateko buntu bukundanaza inchakari ntaboro takoro wakugura konka tufunere obusinge twafuna platform twasa kukozesa bwa technology konka twagifisa bushi so nyoni nyete minyeto reka twegarikemo tukina mani tukine time tutakaza kurinda aha muheru ibintu byashobere kandi atokaza kushanga ngo obwire bwo kwesimba niwo yebembire kibinja tumutere oriyo no rwanara ariyo moto kanungi aineke tebekine abana be bari yaheru nabamukwata bamukwataje bamuteka hariya achwesha ibiribaro ya kanda innocent bamuhayo iyo bakubuzaho family yawe shonyoko barumva bawe ya record owanyu bushenye na munonga greater bushenye na munonga shema hine uko emyeeto yanyu erikuba round ombwire bwa campaigns habukuba ijo ombururu bwa honorable Kateshi na Ryoda hona tine n'abafire abantu abafire b'emyeeto tuturabarebire mbwenu shema yanyu kanushuti ikiriya record emyeeto yanyu bintu byakaru ne involved munonga kandi hati tukureba nyo kindi ni blaming n'abebembezi bitu tubagambira abana mazima aho kona indekeye akifune azeyo atebekane abana abandi abagambira ati ntubasa kutwaza twaze ubururu bukaruzinga meaning tubakine meaning ayinde sente nwari kurabaho hatiya banzo bare no basa kusta mubare iyo nko munyeto baza kumpeze mitwari 10 naza boda najugusya naza nankana harana okobera na wacharo okuzire nawe
wamharana amwehaye mhoro mwatemangana kashati yakora fe bariya wabasigiroha kashati amanyogu wakumuha karuru wakumurwanira yarabaho yazo mu ntebe yatandika kurya sente kashi naza kwijuka ko yakwire mitwari 10 araka jukereza yaza kotoka gisangije rukwija konko ijukiwe naza kusiga cyarejo obe no harana nanka uhagwa hari accident nora kwiyo waza kurara kwe nteho raze kushaka ko kuriye Eminyeeto baresere tugizere programs nyinshi akija Youth Livelihood Fund kandi abantu abagikolise nonsroto ikabakora hakija za NADS Eminyeeto ekeremu hakija emyoga ikane targeting Eminyeeto hatizire parish development model no na unit targeting Eminyeeto mbwenu Eminyeeto yo kurgira komite yo kurugamo Elieta involved na mnongo mu constituency ho rukurga eri involved eta bintu bya programs za government kana ho government ihiriyo koresa kureba gw'Eminyeeto yagitungura na mnongo w'kitinsa president w'ihangeri ka firi yo mnonga imwe Eminyeeto yowanye Elieta Eminyeeto yitegye negezaho konka tukine challenges zo kwindaringa success yabo ahabo kuba yes nyabazo mwebembezi witwa President Museveni afire mnonga kurebeka ngo Eminyeeto aho kwana meaning Eminyeeto kugira ngo agimuse kandi agitereho mnonga uburyo bwo yakwasa kwebesaho konka abantu abakuridinga ejo emyoga ebyakubatira process zone zo kugira ngo ziyambe Eminyeeto abamwe befwire kugira ngo nubo Eminyeeto ati no bakufuna mu mnonga kusinga Eminyeeto wachireba so to me niyo nindeba process yona eruho hinengeri yeta yambire mnonga Eminyeeto bakozere munonga echamani kugira ngo bayambe abo bachi ababo abakumanya kandi Eminyeeto mbama meaninga general kigake mwecho turebe bagerizeho gukora munonga kureba ngo bayamba abo abakumanya ababo bahi abo aba leaders abo oriyo leader oinaka kwate na government nakora namanu kureba ngo yayamba umuntu umurumuna nenga umunyabuzari ningo kumusupportinga munonga ningo kumusupportinga mukaruru hato umuntu kuba nkebya karuru tabirumu ubwo tari kwija kina cyararebe so mwenyo ndiyo ninjira reka tube fair reka enjeri yo kubaganisamu ejo process bako batera kugira yambe Eminyeeto tureke guma ntubiteka omukakoro kamwe reka tuyambe Eminyeeto yona ahabo kube Eminyeeto nyoni ndeba Eminyeeto range temyaka around 12 kwikanka 35 that age bracket konka noza kujoto shange na nka MP wa youth arrange ejo myaka where does it leave the youth so nyoni ndeba Eminyeeto tushemerera mnonga kwerwana let us get organized nyonche kinkushaba ati noza kushanga ahabo jangu politics nzija zitubaganisamu twanga kwatanisa konga tweza kustamansi kitwe nk'Eminyeeto tukemanya nito turiyo tukwombeka eihanga because there are phases arabazarwa yaka midway teens twavuze Eminyeeto na naba abakura bajyamba rugam so ahibari niyo tuza kuza so twatetebekanisa kugira ngo twikeyoje ntwasa turetere kizbu cy'amana munonga so reka twihemu okweharana kubaganisibwamo ahabwa political parties business cyo natuyambe nizatuyamba kufune cyo kurya hatiya konka ncyakare tuzirabeho owarwanira ngwaze cyo kisanja ncyakare bakumwihayo mukino zagaruka woriya twine Eminyeeto nyingi of course kirino mbihome ababi bari mu bwesharingo na naba abamwe bakakwatirwa busha abandi bakakwatirwa amazima abandi bakebuza bamwe tubakumanya hibari so Eminyeeto politicians bakira kubakoresa munonga kandi mukabebembezo babo muguma nimwe mukubashoka yuko abo ba politician barabero muri imwe mabebeze b'Eminyeeto
baba nimwe bahesente mugenda muza nkoko muronde emyeeto mujohayo mukijohayo mujoho mubizibu mbwenu imwe kumwe bembezi wabo yenda ngo bakore ki tuminyo yenda kandi aboro kandi sente zikubazuruka nazo esente ni nungi kandi na west na welimbi nshikira kwazifunamo kugira ngo itwe ahabwa sente chobwe yitwara ogenda mporo kwata kace na kace hati nyo ni habura ba leaders b'Eminyeeto reka tuhabure habo kuba abantu baratubereho obwire wo kwenda tuze kuri abareyi bari no baraye batuberireho so reka tukwate mpora Eminyeeto yitu tujegese processes zo kurabamo nimbasa kuhakana niwe konkati twetaga nkwato muhoro no tukwetaga nkanize a social media ntandike kujume byo wanyu kunama jirabo wako abo wa sharinga nabo kugira ngo bazakibinga cyawe kubara yange besize ikizoba teraraini terakaruru kawe obirujemo aho kuba amagara agoryo noza kushisha torugafuna nigija rumwe kandi ubwija reka tugakoze seje kandi nyenda kwatakinga mnonga aba leaders abandi abahiguru ntumangwa abana bine talent konkati no narebere na nkuka MP nargayo akagira ati hati mwenu nka constituency yanje y'inyineji kandi teronke chai nteko academy nje ndo mashomero ndukuya yabana bo kumanya kapira ombihumuro mbatera facilities nunje kugira ngo babonjiro bukugu actually tinu kumanya mugenyi witu nk'ihanga ndebere on primary na no secondary nibahindura curriculum bareta ibakweta bridged curriculum I expected ninyakani ntekateka ngo nubeja kuturetera mu nk'ebyemizano kugira ngo tubasa kureba nkaburi district harimo ishomero rikwegesa ibyemizano umwana atandika mu primary ubata ibyo kuza kushoma physics na chemistry na science na english wabirije we umwana aze umwishomero ngo kuba kubasa kuzayo hakabaho technical school umwana cheza P7 ngo yaza akacika technical school yaza kwega iby'umukoro wanyuka manyanguneha yashoma kitagata yashoma obyo kwombeka akiza kwika kutunga degree abyo mukugu nkabiri mbere ntekateka ngo mu bridged curriculum government ije kutureteramo kamashomero nkago ninga umuntu twaraza ishomero kananka ashoma umupira ninga ashoma kwiruka ninga ashoma kweshongora ninga ashome konke kindi kintu kikumukwataho ashome chonka ibi bikushoma curriculum iwe expectation yawe ni wawakireta no ukabe notekateka ki amazima ko kwakigamo ko shemero kubakiri habo kuba tumi aho kwika okushoma kubonire kunka ahandi twine kumangu emtete kushana kandi waza kumakinga analysis nungi no shanga ngu abinji ba businessmen abakozere sente ababisoyi ihanga rito mbyo bushubuzi na economy abinji bakashomaho kacaka ababangwiroho bo kutanisa A and B na no kubara M2 bakamanya okugita no kwiyaho ahasigara bine talent yo kushubura aine talent yo kukoremera umukananka yes atkoje nkaba abantu bakabatiro nka aho kwegesebwa kugira ngo namanya currency je nama unashubure kintu dola yeti nkashubura nti nya hedge akarugo kwe namanya economics abantu bamana mnonga no kusinga hibari konka hatiya umwana yaza kwimuka aza biology agishomere emyaka mushanju karaze kugerati ashange tuko kuyabena abyenda aze kugerati ahendere kandi nubo bari naza kutandika kugira ngo ayege nkompira obubwire bwo nakabushisha ryo muri kiya omuri yejo so nyenda tufuneho system yo ko identifying capability yo mundu
noma muntu no aha kora yenda kuba ki nyenda kuba nkogu konka twabanza bamutwaro miliyo ndijo watakwenda kuba nibe byanza kana yenda kuba nkogu kano manyogwe cyakora kano mecho kubasa kumutandikisaho wakireba konki wa mutwara kuyo ibuno yenda ngo abe reverend konka yenda kuba naenda kuvuga motoka wakireba tuwa mugunjura mu cyakwenda kumanya okuvuga motoka nazo sports kuvuga physical sports hatwe duma ikemyaka mshanju wa mwegisobwe yamanya road signs yamanya ki wa mwegesa wamangura wa mwegesa languages kugira ngo iko mwihangere nabasa communicating ahandi tiny tiny kwa ne kora ki neba developed wakireba kunka hatiya twijiro mu technology yes ntugamba technology yijire uyayino.com konka noza kushanga ayo district says ruho waza kwetora yona harimo computer district yona azo kushanga nka population yabo yona kugira ngo yaza gukoresha district babiyaza gukoresha computer hinora mare umwaka atakahikaho wakireba konka ninabe ninjira every city she kuba ine public library yes mbara tujine erho konka kinta kumanya aro computers zinge kashati yatino murumo guno abantu baja accessing abata how is it open to the public abantu nibamanya eta nibamanya ati ningash abarabo kujurwaninga ati yes we by president Museveni okuteraho amashomero ga seed schools and UPE bona abashome konkashi abantu bakutekayo how are they equipped yes hatiya ntwenda promotinga we should be even having abantu good hackers mbintu bya security system yona mwe cameras noza kushanga kwe bambenda kugira ngo installing camera bagenda bareta ekitongore cye aheru yihanga no bija tuteka tekirebi kandi obo twine capacity kugira ntubasa kwate Eminyeeto yitu baram omwana heza P7 ya magambo rujungu yaza short courses yamanya languages yamanya kushoma no kuhandika wamtangisa kwega computer coding software development wamwegesa web designing yaba nibyo byatandikiraho manya ndebera abana bi hariho abana mu Uganda bakashomaho P5 P6 P7 ne bamoguru bintu bya computer matawunomo abo kwacho nica concentrating nje cyahiro bwire kandi gushanga umuntu ohereze PhD computer itakujimanya takumafutana za mouse na keyboard takubimanya konka uriya ohereze P7 ahubwo yacu concentrating aho ya chaman nico akuguceremo so nikibanchimanyisa ngo government hatu nko turi education review process hata kabiri hariho abantu boku directing government ngo tutore nko umuhando many times nko mashomero ga international schools no kushanga umwana nyakujya ati wowe nishomeki kandi nshoma bichoba riza kubara witi ncho nakwati tinza kukwata kindi nibazo bashanga umwana aine swimming lessons umwana ama swimming nuko kushanga ariyo mbatwaza golden medals ko umwana bakamutandika kiryo umwana wakireba konkitwa abazira bamwe ntumanya kuza kuba president ntumanya kuza kuba minister oyine kushoma okaza mu HS okaza mu university okako hatubwa nyuma umwana yeze kufuna degree yagitiraho hashi kunoshana yenda gukora bya computer konkatine yagegire tine yagikwatiro nyona kwinteka teka hati ya ba leaders nyo kambibiro aho ko wafuna Eminyeeto yetegerize neza kwanguhira okuridinga kana no okubakoze some binte bya dropping umwanya gwawe atkugira ngo hinecyo gino za kora mu district yawe kano ino kwiho ondijo district ndijo mureto wawe
abe no yakikora sente zo amhazi twara muri area developing reka tukoresa abana bicu kabushenyo wanyu nyamunongisha kako zo myanyu ureba amatafari yes ureba abatimbi b'emshenyi ureba abantu bakushara imbaho so kunogira ngo government negira interest ikagira abantu ikaba traininga skills no ubundi hati ebyoma byo kuzi molding imbaho kubiryokombisha kubiroho bitabyo kuzajya ngo ayigura tware ebyoma byo gukora byo kutera emshenyi za pavers kubiryoko aha ebyoma byo gukora ibindi mwene bintu kunoja kubiryoko kitakwetengesa ngo amatafari rather umushenyi babanze bagwihe owanyu nyamufumura bagutware mbarira then mbarira bagaruke baguza abanyamufumura babaguze pavers atwaza kwara cost sezo gwiya kuriya transport kunuya kandi ubugarayo ati ntihe barakuseje akanda kakashime kuba nkagura nkabiri n'itanu nkaza kwikomura bishatu bitanu aho kwizo cost zona no tarazibazire ku rugo mu kutandika kumanya ngo yarwe kazaniza costing abata so to me ba leaders nanyenda tuyambe emyeto yitu eine capacity yo kudeveloping emyanya yabo batagire kurenda abaheru ku bareta so nyona yenda ningashinabwi tukiriya government even leaders religious leaders aro ati nkezi za churches za tani ushange pastor ine compound ninke kishayi aina majugabanire konka eminyeeto iyashimwana yakwebembera barukubi erukubi tiyajegesa ba leaders ba politician babatakozere cyamani kandi imwe abwenshi kandi mu bafollowing kandi mushemero kuba nubatekaho akazito kubereke batakorire eminyeeto ati nimwe mwimukiremo politicians batuhemukireho nimwe ba religious leaders nimwe mutwimukiremo muzo mu cyaci eminyeeto yanye rukija kweshongore kora ki identify rebo mwana wayishongora byo mu cyaci mubuze ebya music no bimanya no byetegereza the music classes twari mwana ayige kutere ngoma twari mwana ayige okushuna enanga muteko studios nyongire ko kuchondaza namanya abana ababo kuri abo kweshongora ebyensa bona abinji bona bakatanchira mu kanisa akutere nanga okweshongora mukwaye bano baba aha no bemba kwaza backup no konka habo kugira religious banjire kubakwatiraho kubamanya bweta bubona na umugasho gwabo bargambaza kweshongora ebitwete byensi kwa habo kuba bakaba training weje ombiye kanisa konka habo kugira ngo bakabura support uko bagenda baza kweshongora bite byensi kandi yazo mbyensi ebyensi nebikwetagisa abo kwa kuri mbenda kushemera ugo kwabo tarija jwire za maganduro zitukujwara mu kanisa ata ntara atanchira kujwara aho amini utkande myeto yasiska abo kuyo toragifireho turabatangire kare ukabeje somahanda meaning that na church nayo eine chamani icyeshemeye kubane kora munonga no kusinga politician leader aho kwabo bino akobuntu bino omwoyo rukubakuratira kandi bine naricho bagaidinga je ruga constitution yitu bible neyegesaje so niyeshemeye kubane baza yakwata eminyeeto ejejo eriyo mu kanisa etaruga habo kuba wagumana ukwata percentage ejonche ukaguma no jaburaje tokamanya nosa kusanga vis-a-vis kuriya yasinga mana bakuri so reka umwahoja tuze gure mutokanunji itwe religious leaders reka tubanze itwe nkachacheji twateka studio neza kwegesa okutere nanga neza kwegesa okushune gita neza kwegesa vocals okweshongora armusente nyingi nyamwingi kandi emyeto yitu enyingi eine talent konka
omuntu okwasa kwa identifying talent nwachubuzire aho kwabana tubahugizo muri ebyo P1 P2 P3 P4 niyejo owatandikira kumirwenga na hati yanukokwe tine ncuka yabiro mu ihanga rito agana amahanga gariyo gakurakurana itwe turiyo muri gihe cyo kucyabekira uko kucuba zaba ananemwe ezarenga umushati ya gashatu mwenu twaza kumuraho kanya kake kuturagace umuhango wito Eminyeeto naza kuba najya kutugambira aha nshonga nazumwe skwatirene no kutungura Eminyeeto tarugaho Sky TV. Sky TV irakari abantu.